Саха бастакы лингвист ученая, таланнах педагог, общественный деятель, сахан уротун қараңаттан сырдыкка тахар бүтүтүөлээх, сәмэн ногородап сырдык атын үйететер сыллаах, аяр бөлөхпүт 2-16 сыл бүтэхик күннерегер, ногородап солунан Нева өрүс кытылыгар турар Санкт-Петербург коракка аяңа туруммута. Культура, искусства, кино болбут, Европа бир бастын кората, Санкт-Петербург, үгес курдук тутуулара керетин, памытынниктарынан история керехите болан турарын, саңа жыл чугахан, сандаран, күлүмүрден көстүбүтүн, сөҕө көрөгүн. Сәмән ногорода бары суаға сүрбе бир әрасастағыр тыл наукатын бағылары, оғы өрдәғаттен ыран ұстыбыт соругун ситихәрі, сылы бұға үлелән, қарчы мұннынан, отчатоғы кәмге Россия улахан коратыгар тиен кәлбіден. Санкт-Петербург коракка кені үйерәмміде, олағын аргығын көрсен ыл болбута, сахан уротын үйерәқтер тұғығар тахарылақтық, далағыннақтық үлеләбіде. Həmən noğurodap 1910 сүрбе үс сыллардаққа Петроград Государственный университетін илинге тыллар факультеттарыгар үйерәммит кыхатыгар ылжыттаатыбыт. Әлбе хомук мустан үйеренер Россия бир улахан үрдік үйерәған тәрілтеде әдер устудион аймақ кередінен тақсыдынан, күннәғы түбігінен тегінен тағынан көрісті. Бехегіне Марина ден общественнаға кітті себе сыладын устудиона кыз кирер аңа үйері көті көрсен арыллады. Түр тылларын үйретер кафедраға доценнар, филологической наука кандидаттара Пылев Алексей Игоревич, онна Дубровина Маргарита Мильевна кетехен олороллоро. Алексей Игоревич Сәмән Ногорода Пүрәммит университетін үләтен қамнағын, документальный материаллары, чақчылары архивтан қасыған болан сихили сыртатта. Университетскай набережной 11 бетигер 1910, 1900 сүрбәһе сыллардаққа қаннық факультеттар балларын, ордук жолан Сәмән Ногородап Пүрәммит илинги тыллар факультетін туғынан кәпсәді. 1914-1910 сылларга монгол, манжур, татар разрядыгар үйрәне бұланын, ол кәмінәғы студионлар хаднық предметтері үйрәппеттерін көрдірді. Сәмән Ногородабы үйрәппет ученайдары, академиктары, тюрколог Радловы, Мангалис Котвихи, Турат татар тылларын үйрәппет Самойловихи ордук солталан білетәді. Отчотоғы үрдік академическай үйерәғы тургутар кытаны хердебеллері, экзаменлері сетихиләқтік туттаран, 1900 сүрбе үс сыллаққа Сәмән Ногородап общественный факультет этнологическай, лингвистическай салатын бүтербетін Алексей Игоревич өссө төгіл бігергетті. Сәмән Ногородап Петроград Государственный университетігар үйренен, опсы лингвистика теориятын, научный ченчер үлек истелеңнерін бағылабытын, түрді, монголду, тунгусту, манчурду, кытайды билерин тағынан арғаңы европейскай тыллары, француз, немес, кытта үйретен, барыта сүрбе 5 тылы үйреппететтен 11 тылынан көңіл саңарар, бұхарсар болбутун сөғы мақтая әтті. Маргарита Мильевна сахалы саңаран ағардылеспететтен олыс соғойдубут өрдүбүт. Кене Санкт-Петербург Государственный университетігар түр онна монгол тылларын өретер кафедра студионларыгар саха тылын атын тыллары кытта тәңнен лекция ағар әбет. Кене саха тылыгар ағыз падеж бара, бігігі тылбы түр тыллардан бұлырғы боларын дақастыр ген саха тылын историческай солтатын үрдетті. Көрсүхөбүт түмігер Маргарита Мильевна бияха бәйтін морфология тюркских языков ден научный монографиятын біліқтәті, онна еннекет түгер себәхі тұтуғық бүттен мақтандыбыт. Həmən Nogrodab Мария Павловна Фелициналын билсен, ырас таптал ейтігер кустаран күлейдәбіт Нева өріскітілігер, онна Юсупаскай дыварыска сырыттыбыт. Онтон ыл болан баран олар бүттелерін дом ученых көрдібіт ұғылдыбыт. Сәмән Ногrodab соғдық кыға Елена Семеновна ағатын туяғын қатаран тыл үйеріқтәға ученая
поэтессата, тылбашчыта болбута. Кини ологун аяр үлетин барытын Санкт-Петербург коракка атарбыта. Ага дойду улуу серитин кемигер Ленинград блокадатыттан Елена иете Мария Павловна Филиппиналын hemen ногорода пурука пехин эрке хылжар болан көңүл ылан номокка келбит ладыш көлүнен дорога жизни солунан туран саха серигер келбиттере. Манна Елена Семеновна Жокускайдагы педагогический институт нучча тылын литературатын салатын туйгуннук үйренен битерер. Онна Герцен атынан Ленинград педагогический университетыгар аспирантурага үйрене келер. Онон Елена Семеновнага агатын дойдута саха сире иккис төрөбүт дойдута болбута. Ол туһунан курутун сылаастык, сымнагастык ахтара, айымныларыгар кохонноргар суруйбута, ологон тияк күннеригер диери сибэхи тутуспута. Елена Семеновна үйренме дүлеләбит үрдүк өрәгін кыһатыгар Герцен атынан Российской государственной педагогический университетыгар тейдибит. Университет тәлгәһетигер сүйүнен сыллары көрдөрөр история кәрәһете болар памытынниктар иен туралларын көрөн, тиен чумпуран турдугут. Ухайба хигер сүрбәттен тахса үйренер корпус барыттан беһиги сөхтүбүт. Елена Семеновна өрсылларга салайбыт немецкай филология кафедрата бар 900 корпугун көрдөн балай дахамтыбыт. Беһигини Елена Семеновналын биргүлеләбит Ладышникова Татьяна Дмитриевна лингвистической кийин немецкай тыл кафедратын доцена, химической наука кандидата үйрө көтө көрүстө. Татьяна Дмитриевна 1966 сылттаныла Елена Семеновнаны кытта билсен, бастан устучон, онтон аспиран, ол кенне бир иделяга болан Елена Семеновна логун тияк күннеригер диери бирке үлеләбит. Кини учуталын туһунан үс сүрәгыттан долгуян туран истеңник кепсәтә. Елена Семеновна 1964 сылттан кафедраны салайбыт. Бу кемнер усталарыгар атын умуктары кытта сибәстәһен, тас тойдуларга тахсан, әлбәк кайысханы тутухан, университет сайдарыгар олук урсубут. Ол курдук Татьяна Дмитриевна саңар ыллыбыт химияны немецти үйрәтер салага улахан конкурга ахан кирбит. Стажировкатын барасылжан Германияттан агалбыт әһә сувенира билигин да кафедрага ытык мал болан турарын долгуян туран көрдөрттө. Герцен атынан Российской государственной педагогический университет Хотугу народтар институттарыга сылжан Елена Семеновна вернәчете Урал тылларын үйрәтер кафедра доцена, филологический наука кандидата Аркадий Иванович Гашиловтын көрөстүбүт. Кини агаяк аксааннаах Селькуп народун бастакы ученая бу университетка Селькуп тылын грамматикатын үйрәтер. Елена Семеновна кинини аспирантурага немец тылыгар кичайын туран үйрәппитин, дерин билини бербитин үрдүктүк сыаналыр. Кафедраны салай әреппетнесте хүлетін таханан аспираннарын кытта медиаляга үстә алталы час жарыттанарын мақтанан туран кепсәді. Кини Елена Семеновна көмөтүнен Селькуп народун бастакы ученая болбутун билинер, оны сүгүрүйен туран деринмек мақтанар. Хотугу народтар институттарыгар алтай тылларын, фольклорун, литературатын кафедратыгар ылжыттатыбыт. Манна биһиги бир тойтулаахпыт. Бу кафедраны 1996-та 2003 сылларда касалайбыт профессор, филологической наука доктора Петров Александр Александрович айымнялахтык үлелир. Кини Хотугу народтар Илин Сибир онна иху келин народтарын тылларын үйретер этнолингвистикага элбэх научный үлелердах. Александр Александрович Елена Семеновна Новгородова туһунан истеңник ихерахтик аганна. Семья Новгородовых – это уникальная семья, которая вошла в историю республики Саха. Елена Семеновна является носителем двух культур, можно даже сказать золотым мостиком, который соединял якутскую, русскую культуры. Елена Семеновна ологун тияк күннерегер диери лорбут, Обуховской оборона проспегін оты түхіс жетін 2 корпуғын 7 квартиратыгар бігігіні Наталья Сергеевна Бритцина Сласчай кутан
өппөрү кастан көрүстө. Кини Елена Семеновна иете Мария Павловна жөгетин кыыха эбит. Елена Семеновна Егоркин Андрей Николаевичтен инженер-ученый кергеннах эте. Бир оğlumuttara, Коля ден аттабыттара. Коля эһетин иетин солларынан тыл үйрәхтәгы болар бағалақ Герцен атынан Российской педагогической университет Англия тылын салатыгар үйрәнә сылжан эдер саһыгар оғылғы түбәһен өлбіді. Наталья Сергеевналах жоно жей кәргенінен доғырдығын Елена Семеновнаны үчігейдік білер кыржыр саһыгар ылжыбыт кемигер көрбүт истибит чугас кейті болан Егоркиннар жей кәрген тоқ бар документнара, маллара, саллара барыта бу жейға қаралан сыдар. Оны бихияға булан әрдеттен білімнен Наталья Сергеевна көрдірді, қасты сыналақ документу берен ұтты. Семен нағыродап бары билербит курдук, бары соға 32 әресіл олар бұта. Бу кылгас кемге норотун туһугар төһөлөөх әлбәк солталағы, үйеләғы орбутун кеһи сөғір әрі. Смоленскай православный кылабыһаға Семен нағыродап самай чугас жонун кытта, кәргене, кыыха, сиене, күтөте, бары бирге көмүллен сытар, көмүс ңуақтарыгар сүгірүйді бүт, мәңә өйді бүннігер төрәбіт өйдутун борун тексерді бит. Бу сахан оротун оғлутчулақ ола, иннекілән ехер өйдөк саналақ сырдатачы, бастакы тыл үйрәқтәға, полиглот, саха массовай суругун бичигин төрүттәчі, общественной политической деятель Семен Андреевич Ногородов төрәбіті сүз сүрбе 5 сылын көрсө, Ногородов сола айын барайыға олоққа керерігер күз көмі болбыт жомбутугар, чорапчы улуға районы муниципальный терилли бағылыға Андрей Тимофеевич Наговицинга, чорапчы луғын өрағын управлениетін начальнига Тамара Васильевна Павловаға, Степан Кузьмич Макаров атынан чорапчы гимназиятын директора Юрий Павлович Посельскайка тереңнік мақтана бұд.